ala probléme ɓurɗo hulɓinade ko aduna ɗo e ñande janngo ha hewti o probléme ɗo no inni azunubu wal maasi woni bakkatu na woni woɗɗitagol yurmede Allah. sa yi oɗo no inne ko julɗo ko ɓay himo woɗɗiti bakkatu, ɓay himo gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala. sa yi oɗo no inne ko naafigi ko bakkatu waɗi ɗum. sa yi oɗo no inne ko heefere ko bakkatu waɗata. subhanallah, ko honno yaltini baba men adama alayhi salatu wassalam e hawa alayhim salatu wassalam ko aljanna ko azunub wal maasi ko bakkatu. ko honno waɗi Allah subhanahu wa ta'ala huɗi iblis fodi mo yiite ko bakkatu. ko honno waɗi Allah subhanahu wa ta'ala halki ɓawo ɗo nun ɗuɗuɓe ko bakkatu. awa ko woɗɗitiɗa bakkatu haray hino fanɗi. toroɗa yaafuyi Allah subhanahu wa ta'ala. sa torike yaafi Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴinante fiyakuji ma ɗin kaduna ɗo e ñande janngo. fa qultu stahfiru rabbakum innahu kana ghaffara. ɗi jeego innahu kana ghaffara yursili samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. ɗuɗɗin ko innata astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. toroɗa yaafuy Allah subhanahu wa ta'ala, woɗɗitoɗa ko Allah harmini. Allah yurmete fi dunya wa fil akhirah.